agakingirizo nge ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ngo ntago kica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ndagusuje udukurikiye muri kano kanya ngo haye ikaze mu kiganiro Hitamo kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Ubuzima bw'imyororokere ni igice cy'ingenzi cyane mu buzima bwa muntu. Naravutse, waravutse, ibyo byarashobotse kubera ko hari kimwe mu bigize ubuzima bw'imyororokere cyakozwe. Bishobora kuba byarakozwe mu buryo bwiza ukavuka mu buryo bwateganyijwe, ariko hari n'ababikora mu buryo butari bwiza ukaba wavuka mu buryo butateganyijwe. Nyamara byarashobokaga ko byakwirindwa. Harabahura n'ingaruka zirimo n'izikomeye bitewe nuko bakoresheje nabo ubuzima bwabo bw'imyororokere. Aha twavuga nko kwandura indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina zirimo na virusi itera sida. Kimwe mu bitera ibyo byose ariko nuko utagira amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere. Ari nayo mpamvu ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Réseau des Femmes ndetse n'umuryango w'Abanyakanada RAMI twakuzaniye ikiganiro Hitamo kigufasha kubona amakuru ahagije kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Ikaze rero mu kiganiro cyacu tugiye gutangira dusobanukirwa icyo ubuzima bw'imyororokere ari cyo. Ese bugizwe n'ibiki? Ni gute se dukwiye kububungabunga? Ari nayo mpamvu tuvuga ko buryo ubuzima bwiza bw'imyororokere bugomba kujyana n'ubuzima bwiza muri rusange. Uwo ni Dr. Anicet Nzabonimpa, impuguke mu buzima bw'imyororokere, niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho, nitwa Innocent Habumugisha, Mr. Buzima. Mbere yo gutangira reka nkubwire ko wifuza n'andi makuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 no kuvuga 8011 w'umuryango wa Réseau des Femmes, ukabona amakuru yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ubuzima bw'imyororokere, Amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi, aho tugiye gusobanukirwa ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere y'abantu. Twakire Dr. Anicet Nzabonimpa, impuguke mu buzima bw'imyororokere. Iyo tuvuze ubuzima bw'imyororokere tuba dushaka kuvuga imikurire y'umubiri w'umuntu, imikorere y'ibice binyuranye by'umubiri w'umuntu, ndetse noneho nuko umuntu agenda azamuka mu byiciro by'imikurire y'ubuzima bwe, ibyo twita inzira ya muntu, akava mu kigero cyo kuba umwana akajya mu kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu, handashaka kuvuga kuva ku myaka 10 kujya kuri 20, noneho ndetse akajya no mu kigero kiri hejuru, cya kigero navuga ko ari cyo kubyara, wenda kuva ku myaka 20 nko kujya ku myaka 50, ndetse noneho na nyuma hakaza n'ikigero twakwita ko ari ikigero cyo gusaza, aho uburumbuke ku buntu bugenda bugabanuka. Ari naho handi ko kubusanga abagore bageze mu kigero cyo gucura dukunda kwita menopause, ndetse n'abagabo batangiye kugabanyuka imbaraga mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, aho naho usanga bavuga ko bageze mu kigero bakunda kwita andropause mu ndimi z'amahanga. Ibyo byose rero bikaba bigenda bigaragaza ko uruhererekane rw'impinduka zigenda ziba ku buzima bw'umuntu, ariko izo mpinduka zigenda muri wa mujyo w'uko abantu bagomba kubaho kugira ngo bagire ubushobozi bwo kugira ngo babyara abandi bazabasimbura hano ku isi. Wenda nibyo koko hari ibice tuba tubona inyuma, ariko se nanone twavuga ko imitekerereze yo uruhare rwayo ari uruhe muri ubwo buzima bw'imyororokere? Nibyo burya koko ubuzima bw'imyororokere kugira ngo bubeho nakaya na biriya bice by'umubiri bigenda bikora ibyo bigomba gukora, burya byose bituruka ku bwonko. Iyo tuvuze ubwonko rero ubwo hazamo imitekerereze, amarangamutima, uko abantu bagenda basobanura ibyo bagomba gukora ariko babishyizemo imitekerereze, babishyizemo ubwenge niko dukunda kuvuga. Ubwonko rero bukaba bufite inshingano nyamukuru yo kuyobora ikorwa ry'imisemburo, cyane cyane ko kugira ngo iriya myanya y'imyororokere ikore ariyo tubona inyuma dukunda kwita ibitsina, ndetse akaba niyo nitagaragara inyuma ibiri imbere mu mubiri. Ahangaha tugomba kuwenda tukumva nk'udusabo tw'intanga se, nyababyeyi ku bagore n'abakobwa, imiyoborantanga n'ibindi. Iyo myanya kugira ngo ikore neza hari imisemburo ikorwa n'umubiri w'umuntu, ariko iyo misemburo igakorwa ari ubwonko bwatanze
ayo mabwiriza yo kuri iyo misemburo. Ari nayo mpamvu tuvuga ko buryo ubuzima bwiza bw'ubuzima bw'imyororokere bugomba kujyana n'ubuzima bwiza muri rusange, butari ubwo kuba umuntu adafite indwara gusa, ahubwo ari uko afite n'imitekerereze n'imibanire myiza n'abandi, ndetse ugasanga n'ubwonko bwe bukora neza adafite ihungabana cyangwa se ibintu byo kugumanwa n'agahinda. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Wabyumvise rero igisobanuro cy'ubuzima bw'imyororokere y'abantu. None se ubuzima bw'imyororokere bugizwe n'ibiki? Ingingo ya 21 yo mu itegeko nomero 026 akarongo kaberamye 2025 ryo kuwa 17 z'ukwa 9 2025 rigenga serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda, igaruka kuri serivisi z'ubuvuzi zijyanye n'ubuvuzi bw'imyororokere y'abantu. Iyi ngingo ivuga ko bugizwe n'ibintu 8 ari byo: kwita ku buzima bw'umubyeyi utwite mu gihe cyo kubyara na nyuma yo kubyara, kwita ku buzima bw'umwana ukivuka, kuboneza urubyaro, gukumira no kuvura indwara zandurira mu myanya ndangagitsina, gukumira no kuvura izindi ndwara zihungabanya ubuzima bw'imyororokere y'abantu, gukumira no kwita ku bibazo byo kororoka, gukumira ihohotera rishingiye ku gitsina no kwita ku warikorewe, ndetse no gukora ubukangurambaga mu rwego rwo guhindura imyumvire ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere y'abantu. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Turacyari mu kiganiro cyacu Hitamo, ikiganiro cy'ubuzima bw'imyororokere kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Turacyaganira ku ngingo ijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. None se ubuzima bw'imyororokere bukwiye kubungwabungwa gute? Turacyari kumwe na Dr. Aniseti Nzabonimpa, impuguke mu buzima bw'imyororokere. Ubuzima bw'imyororokere bugomba gusigasirwa, kandi kubusigasira biba bisabwa ngo bikorwe mu nkingi zose. Aha ndashaka kuvuga ko gusigasira ubuzima bw'imyororokere bigomba kujyana no gusigasira ubuzima cyangwa imibiri y'abantu. Ni ukuvuga ngo umubiri w'umuntu, umuntu aba ari umugore cyangwa ari umugabo cyangwa ari umusore cyangwa ari umukobwa, akaba afite umubiri we uriho ibice binyuranye, harimo n'imyanya y'imyororokere. Ibiro biba bigomba kubungwabungwa kugira ngo aburinde indwara, cyane cyane nk'indwara zirazandurira mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se indwara zangiza ibice by'imyororokere, ariko noneho n'umubiri we akawurinda kugira ngo koko uzira umuze, ntugire uburwayi ubwo ari bwo bwose. Ku ruhande rwa kabiri rero, ubuzima bw'imyororokere bugomba gusigasirwa, abantu bareba ukuntu koko abantu bose bagerwaho n'amakuru yo gusigasira ubuzima bw'imyororokere. Ni muri urwo rwego abahanga bemeza ko burya kubona amakuru yizewe ari ikintu cy'ingenzi cyane cyane ko mu ikinyejana turimo cya 21 usanga abantu bagerwaho n'amakuru, ariko ayo makuru amenshi akaba ari ibihuha cyangwa amakuru atariyo, akaba yabayobya akangiza n'ubuzima bw'imyororokere bwabo. Ari nayo mpamvu rero tuvuga tuti ni ngombwa burya ko abantu bagombye guhabwa amakuru yizewe, amakuru nyayo, amakuru afite ireme, kandi ya makuru agaragazwa wenda n'ubushakashatsi bwagiye buturuka hirya no hino. Noneho abantu bakagira amakuru nyayo mu gukoresha neza ubuzima bwabo, mu kurengera ubuzima bwabo, ndetse no kwirinda ibintu byose byaza byangiza ubuzima bw'imyororokere muri rusange. Ku rundi ruhande tuvuga ko buriya ubuzima bw'imyororokere bwagombye kubungwabungwa n'abantu bose. Aha ngaha ntituvuge ngo ubuzima bw'imyororokere ngo wenda bugomba kubungwabungwa na nyirabwo gusa, cyangwa se bugomba kubungwabungwa se n'abantu bakora muri gahunda z'ubuzima, oya, cyangwa se ngo bungwabungwe se n'abantu bafite inshingano wenda runaka. Ahubwo mu kubungabunga ubuzima bw'imyororokere, buri wese agomba gutanga umusanzu we, agatanga umuganda mu rwego urwo ari rwo rwose akoreramo, cyangwa mu rwego urwo ari rwo rwose ahagarariye, kugira ngo byumvikane ko ubuzima bw'imyororokere iyo bukoreshejwe neza koko bugira n'ingaruka nziza ku byiciro by'ubuzima byose. Iyo umuntu afite ubuzima bw'imyororokere bwiza, akirinda za nda zitifujwe, akirinda za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, agakura neza, akazabyara abamusimbura mu gihe cyateganyijwe, kandi nawe akabitaho, noneho bagakura neza, no bakazagira ikirenge muke, icyo gihe habaho n'iterambere ryihuse, abantu bakoresha ibikorwa remezo bihari neza, kandi bakabona n'imbaraga zo gushyiraho ibindi, imiryango yabo bakiteza imbere, bagakora ibibatunga bihagije,
bakabisangira kandi bikabahaza, kandi noneho n'abantu bakagira ubwisanzure mu gukoresha serivisi zinyuranye, iz'ubuvuzi, iz'uburezi, iz'ubuhinzi, iz'umutekano n'izindi zose. Noneho ugasanga ko umuntu wese yagize uburenganzira ku bikorwa binyuranye na serivisi zinyuranye zitangwa muri gahunda zose, noneho hakihutishwa koko iterambere ry'abantu, ry'imiryango n'iry'ibihugu muri rusange. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Arakoze cyane Dr. Aniseti Nzabonimpa, impuguke mu buzima bw'imyororokere. Wabyumvise ko ubuzima bw'imyororokere kugira ngo bube buzima dukwiye kububungabunga, ariko kandi tunabungabunga ubuzima muri rusange. Wabyumvise kandi ko kugira amakuru yizeye ku buzima bw'imyororokere ari ingenzi cyane mu kubusigasira. Ndagushimira we twabanye muri iki kiganiro. Mbere yo gusoza, reka nkwibutse ko ufite uburenganzira ku makuru na serivisi z'ubuzima bw'imyororokere, ndetse itegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda rikaba ryemerera abangavu n'ingimbi bafite imyaka 15 kuzamura kujya kwa muganga bagahabwa izo serivisi bitabasabye guherekezwa n'ababyeyi babo. Wifuza kandi andi makuru kuri iyi ngingo twaganiriyeho, ndetse n'andi makuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere muri rusange, wahamagara umurongo wa telefone utishyurwa 811 w'umuryango Réseau des Femmes, ukabona amakuru yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ikiganiro hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Réseau des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Uyu no musozo w'ikiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Ngi wakiguteguriye nkabana nakikugejejeho, nitwa Innocent Habumugisha, Mr. Buzima. Mugira ubuzima buzima. Ikiganiro hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Agakingirizo nge ntabwo nagakoresha. sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi, ngo reka ntago kica. iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere.